Karbi Anglong Sorgari Gambura atum Dipu Dongka Puluni Labenke Silunian Circle Fielong Ningkan Paro Sira Ningkaning Koiraisi Sorgari Gambura Kelong Cheng Nilituma Pusar Sartherong Pi 1903 Hala Sorni si British Tumalong Pen Langli appointment long dun lo Hala So Hot Pen si British Hot Pen si Labangso Sorgari Gambura Kichari Nangi Labangso Ki hahon mate administration labang so a system halo so pensi nang cari bom wang bom lo lasi nang cari bom wang bom si pini ningkan paroi sira ningkaning koirai si labang so Sorgari Gambura appointment kelong dun cengke neletung Sorgari Gambura arni Sorgari Gambura de pusi hok lo lasi pini neletung circle fli kita lonpon dak difu circle long neletung kacohang aluhi sarpo CM Bidisar Sar Elvin Teron ke hai nang cetong dun lasi pini nilitum ha ningkan pharu sira ningkaning koirai si labangso history mate labangso phur ki mo labangso aputhak nilitum kamat hapen alangli nilitum alu hisar popenta nilitum arjulong lo labangso history mate aphur ki mo bangke Sorgari Gambura tuma abangke power and function la so bangke do alangli ta than no si Sorgari Gambura la so system bangke la si hala British outpen wang bom si 1944 the Assam Frontier Administration of Justice Rule 1945 pen la si nang chenglo na pen si amendment do bom si non puta Assam mate dak nilitum Karbi Anglong along ri $60 ri along ta dulo lasi labangso $60 long sitame labangso Sorgari Gambura administration of system mate koson si $60 long ke dudu naima lapen ke koson si quarter long ke dudu naima ta pinilitum aluhi sarpupen nilitum chini polo lasi Sorgari Gambura tum bangke ahok peta bangke council mate government along ke kichirap du naima bangke arpu thepik lasi nilitum kiwangya lang tamela son nilitum Karbi Anglong Autonomous Council tumben cingkisi nilitum apor pen apor thedung Karbi Anglong adang sitame nilitum workshop pusitama awareness program pusitame nilitum kedengi phan mathalo lapen kadok kawe $60 labangso kamatha mate labangso ketok dak labangso aja kong ke doye phan nilitum aluhi sarpo ben da pachini polo halaso kitab dame nilitum Karbi Anglong Autonomous Council labangso ASEAN tuliram rong hang ke hai pansita chuning risi nilitum $60 long Karbi alam English alam lapen ke Okhomia alam pen sitame halaso alam nilitum akitab ke long dunya panse nilitum CM sar phanta chuning ri pusi nilitum mathapo ase kewang jelangar ni sitame nilitum nasonsi ningkan pharoi sira ningkaning koira su se sitame Karbi ham phangaphan nilitum cari bom lo laksi kadok kawe Karbi Anglong akit hi kiding kansila sor sitame lasi nang matha ponoy lapen ke Karbi Anglong kethe keri ham phanga ke duan atum sitame jo Sorgari Gambura tuman ke nilitum ningkaning koira ningkan pharoi sira ningkaning koira su se labangso nang cari bom pen sita non puta wang bom lasi nalitum sitame Karbi Anglong Sorgari Gambura phur ke mo pan ke Karbi Anglong ham phang tum ta mathapo lapen ke kansil asor pusi ta me akithi ki dinga tum ta mathapo pusi ning thelo asi ini labangso press media mate nangli tum ke wang apor la ni tum ta ke pachini dun long apor nangli tum phanta suri siria kardom media tum phanta kardom pajo kardom Sorgari Gambura kole আজি আমাৰ Sorgari Gambura সকল ব্ৰিটিছ শাসনত তেখেতে এপইণ্টমেণ্ট পাইছিলে আৰু তেখেতৰ ষাঠি তেখেতৰ জন্ম বাৰ্ষিক আজি 121তম জন্ম বাৰ্ষিক আজি আমি ডিফু সাৰ্কুল হিচাপে আমি ইয়াত তেখেতৰ জন্ম পালন কৰিছোঁ আৰু সেই দিনাহে আজিলৈকে Sorgari Gambura প্ৰথম এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ বুলি সেই দিনটো লৈ কিনে আজি 121 বছৰ
আজি আমি পালন কৰি আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈকে আমি পালন কৰিম বুলি আজি ডিফু চাৰ্কুলৰ যিমান আণ্ডাৰত যিমান চৰকাৰী গামবুঢ়াসকল গোট খাই আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ আমি তেওঁৰ ওপৰত বহুত বক্তব্য দাঙি ধৰি আমি গম পালোঁ যে চৰকাৰী গামবুঢ়া আজি এপইণ্টমেণ্ট নহয়, আজি সেই ব্ৰিটিছ আমলৰ পৰা তেখেতে এপইণ্টমেণ্ট পাইছিল। সেইটো কাৰণে তেখেতৰ জন্ম পাহি আজি মানি আজি আমি আজিলৈকে মানি আছোঁ। আজি দিনটো তেখেতৰ দিন, তেখেতৰ জন্মদিন, সেইভাৱে আৰু বিশেষ ক'বলৈ নাই। আমাৰ আজি জন্মদিন মানিছোঁ আৰু চৰকাৰী গামবুঢ়া এপইণ্টমেণ্ট ডে বুলি আমি মানিছোঁ আৰু বিশেষ ক'বলৈ নাই। ইমানতে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ।